već se nešto mijenja. I to je ono, i ona dokaz je ona, kako se zove taj pokus, sa elektronom. Znači, elektron se kreće na jedan određen način kroz onu ploču, sad ne mogu sjediti, ali čim ga neko gleda, on se kreće drugačije. Oni to prate kasnije, vide zapis, znači kretanje elektrona ide, a sad ću reći ovako, a čim ga gledaš ide ovako. Znači, jedan elektron od točke A do točke B kroz tu neku elektronsku ploču, ne mogu sad sjediti pokusa. Ali ako ga niko ne gleda, poslije oni dođu, znači bez pažnje nečije, oni imaju drugu putanju. I to je interesantno. I to je jedan dokaz, znači taj elektron je recimo zapravo dokaz da čim vi skrenete pažnju na nešto, zapravo se tu nešto mijenja. Tesla očito bio na jednoj drugoj razini, on je skužio mnoge stvari od koje A zašto ne? I ovog koje mi danas još ne razumijemo. Da, zašto ne? Čovjek to skuži. Kažu da je imao komunikaciju, kaj se otkopčao, imao je komunikaciju sa vanzemaljcima ili nešto, šta, zašto ne? Okej, mislim. Možda ima, okej, kad je dobro, ima godina, ali nema tu ništa, to je samo za populariziranje, sad je ovakav i onakav. Mislim. Čovjek je da otkrije nešto, ajmo ovak, znači svako ko je učinio nekakvu veliku stvar, bio to znanstvenik, neki veliki učitelj, evo, koliko si ti volila pročitati, kažeš da puno čitaš pa? Koju knjigu, nekog velikog pisca, poznat? Aha, pisca. Pa recimo, ne znam, Ana Karenina mi se bila jako pomnula kad sam je čitala u srednju. Sasvim dobar primjer. Znači, bilo koja vrsta pisca, znači, da napravi nekakvu vrhunsko, da tako kažem, dijelo, to ja volim reći, ne znam, Galileo ili ne znam, ili Tesla. Oni su u tom trenutku bili u stanju, u toj energiji, znači, kad su bili najopušteniji. Tad je nastalo nešto drugačije. Kad su se opustili, kad su bili prisutni, kad su svi mi zapravo smo imali nešto jako pametno, kad smo bili znate, sigurno znate neki, kad odustaneš od svega i evo ti sad rješenje, Baput mi se dogodilo, zna i Ester, kad sam prava suđa, kad mi je bila totalno prazna glava. Da. Meni je rješenje došlo. Da, ali vjerojatno su neki poslovi. Meni u dušu. Molim? Meni u dušu. U dušu, a meni baš valjda ti ritmički pokreti, da ništa ne razmišljam i onda mi samo odjednom dođe rješenje. Da, zato što u tom trenutku... Možda voda. Da, totalno opušta. Ili voda, da. Gle, možda reagiraš, možda samo tam mjesto, možda ti... Da, ali nema veze, to opet bitno da si ti bila... Da. Zapravo sve dobro se događa kad smo onako... Da, a mislim, i nije loše odreagirati, mislim, nije loše, najbolje da ne reagiramo, znači, posebno sam baš sad imao jedan tečaj, znači, reaktivne te realnosti, znači, i očekivanja, znači, to su isto razne skretnice koje nas dovode, u shit, sad, znači, ali, kad mi ne bi imali reakciju, to je bilo super, ali ako imaš reakciju minutu i kažeš, ovo je reakcija, znači ne znam kud će me odvesti, ali ne treba mi, jel? Super, ti si se ispuhao tu minutu ili 5, koliko te držalo, super, ajmo dalje. Znači, sad, tehnika može biti, kažem, koja god. Ja koristim Access, recimo, hladan tuš i tak dalje. To uopće nije bitno. Vi ste došli u stanje, sebe, svog bića, i to je okej. Da li to traje minutu, 5 ili nešto. Da, neki sistemi imaju kao godine, pa vježbe, pa prakticiraju. Zapravo, ako smo mi kompletni u svakom trenutku, ti možeš imati ta razna iskustva. Ti možda trebaš nešto vježbati da bi bio majstor nečega i tak dalje. Ali iskustva